Kasorkar jelah ni kasngi kelawan ra ya kamang tingka na kementau senam arjar arpulai arjar arpsau. Umentri rangba ke jelau Konrad ke sangmau lawan ra ya kamang tingka kabaduna da siaja sanspa kendai pu ar kelur tingka. Kabalong lai point sau ar nak sispa jong ka GSDP na kementau senam arjar arpulai arjar arpsau. Habawan ra ya kamang tingka ni kasngi umentri rangba ulo ong ba ka jingbu jingken jong barok kirisit. Kanlong arpuai hajar nyospa prapuai kelur tingka. Usang mau la pentip ru ba kayo kakot jong kajala kelakio hakarukam kababiang wat apadeng kajing pentot ki babu na mar jong kaklam bat kajing kio hakayo kakot na kebentau sem arajar kat prahado arajar arpulai kalong riu point nyusan nak sispa katkum kajing yatu jong u ka kajna jong kajala kelas dang ban kiu suki bat ulo ong ru ba kajing bu jing kenya ha kabaidei bat barok kajing penlut na kebentau sem arajar arpulai arajar arpusau kalong arpu arajar arpu arklur tingka da ka babenrap ba kani ka kentup ya khatnya wajar shispa prapun riu klur tingka ka revenue expenditure bat sawajar praspa lai pun riu klur ka capital expenditure ka jing penyeng ya ki jing tai ban penlang ka jing kmi ya ka jing teng kali hasilong bat ban penlong ya ka meglaya ka $10 billion ekonomi hapa usnam arjar arpupra kilong katu kat ni ki jing penbena jong kamang tingka and capital receipts at 2,366 crores excluding borrowings of 2,339 crores, the total receipts are estimated to be 19,442 crores. On the expenditure side, I have estimated the total expenditure at 22,022 crores, of which revenue expenditure is estimated at 17,186 crores and capital expenditure at 4,836 crores. Excluding repayment of loans of 988 crores, the estimate total expenditure is 21,034 crores.